Ndi khou livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News one vha tshi kha ḓi avhelelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vha Tsedzuluso bva kha ḽa Philippines vha ri waini ya raisi i na mbuyelo kha mutakalo wa vhathu. Vha khou ita khuwelelo ya uri maitele a tshithu a u inga waini a tea u dzhielwa nṱha. Tsedzuluso yo gandisiwa kha dzhanele ya Discover Food. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhanele ya Earth Future, vha Tsedzuluso vha ri vho tumbula uri u gonya ḽeveḽe ya lwanzhe zwi vhanga tshanduko ya maḓi a fhasi kha ḽa New Zealand. Vho shumisa data ya miṅwaha miṋa u bva kha senthara dza 35 dza maḓi a fhasi dzo vhewaho kha ḓorobo ya Dunedin ine I wanala kha phendelashango ya ḽa New Zealand. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Belrand News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhila nao tshifhingani tshiḓaho. Wangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.